بله تماشاوان هیجان هاجیم هاتنه مبری خدایا ناوندا پارگین و داره چند کچین جوان حاضرن ام جوا گهدار بکن تبلیبونا وایا و پروژه کنگی هاتی آوا کرن بله دستفک مناسک ناوی بخیر نام روجدا حسینه شهری مکوتراتمه بله سرچاوا حوال روجدات کارنه کی بحثا و پروژه بک فکره یا ویناش کوهات آوا بونا وینا ارمانج ج وکرنا پروژه کی بفیرنگی چیه پارگین وقتی گینت معنا yani ti wataya parastin parastina çi parastina konin raşin despeki danin demaye ki koni xadane derdura kon axid danin jbu parastina ve lehiye barani ve hem hayvanı ser erdi o demad çe cehek ditirji نکونی خواه بچن جهک دیتر دانی جه ویا جه مای و داره دانی نشاندان نکونی لفت داره دسپیکی هاته دانین هر چاچووی و دیاره نکونی ویل وداریا و پارگین ویل وداریا و پارسنا ویل وداریا آره دما کنی رشته گوتن کوچر تیم بیرامروف شخوا میوه پرسیجی بکن آرمانج و کنا پروژه کی بیرنگی چی بو پارگین تمام zaten وقت ناویت هاتیا چیکرین پارگین پارستنا işte parastina nirxin civakan her civaki dani taybet civakin kuçeri jber kod vakti naha dani gelek eriş u aslimasyon hati ser çandın kuçeri işte pargin te vataya ku em parastina hem çand hem çand hunera u av stranın insanın kesatin pişime ku em bukaribin hin çand deva u nirxiwan bidin nişandan ملک کسین کو تبلیغ پروژه دبن جن بن اگر زلام بن شام تخازن بالی بکشین سر تبلیغونا جنان اگر تو بر سر بده حوالک دن تبلیغونا وان چوای کچین جوان ایرول وداری پرتین دیتن شرط مرجین تبلیغونه چوانه راستیجی دپارگین دانی گلک تبلیغونین تایبت یجنان هاتیا واکرین جبکو جواک مدانیجی یکو هری کد ده یکو هری امک ده هر جنه yani de ev tiştana jî de hin demê nolotik danê jî her wiha di sedemên ku jinê koçer de kona da dema dihatin jiyan kirin ew jinanan gelgî binirxibîn gelgî batebîn jiyanê wa hemî taybet ser esasê ku malbata xwe biparêze zarê xwe perwerde bike hemû alav ve jiyanên yê ku hatine çêkirin zaten taybet destê jinê hatin çêkirin hem teşî hem meşk hem alavên yani her waha heme alav işte o demidanê jî heta niha danê yani jin dibê jî herî yani her civakê danî herî ew kedide ew e ji bo êkê jî mesela di pargîn danê tevlîbûnên jinan ji bo vê êkê jî ji bo me pir giring e em bikaribin hîn wiha jina hêzên wan astê wan yê jiyanî bidin nîşandan û hem çandê xwe û filiklarê xwe yên kuçerî xurtir bike بله حوال روجدا دما مرov dat kevnav herêma koçera ew dayîkên jin dayîk ko dengbêjiyê dibêjin bi rastî bala mirov dikişînin hûn çawa dayîka kom dikin li vê derê li pargîn û hemû bicih kirine hûn wa kom dikin yan jî dema pêş de eger û hemû nanî bin vê derê hûn difikirin wa bînin zeta sazî me ji bo dengbêjiya kevnare û ji bo çandin huneran e ev sazî ser vê esasî hatiya vakirin gerek yani em jî wek ciwan tîkevin nava gunda danê wan insanên ku dengbêjiya xwe hîn ji bîr nekirine wastiran wan hunera xwe hîn berdewam me rexwana gerek em bînin vê derê û perwerde bikin û derxê nîşan din ser her derê ku hîn çanda me û hîn dengbêjî me henin ji ber ku her dengbêjiyek danê û her stranekî danê şerekî taybetê de heye ser wê esasî hatiye çêkirin yani her hunera wa danê tiştên taybet henin ew jinane jî em tînin va derna yani strana dibêjin em jî birêkên dîmenan dikişînin pişa têxin berhem û yani hîn em berhemê xwe bêhtirtir dikin têkevin nava hemî gunda danê ne tenê ji bo koçera tenê bo hemî Kurdî dîtir jî bikaribin wa dengbêjiya bînin wê dengbêjiya wana da wan da nebibe û stranê wan yê xweş derxînin holê بله وقتی تجی گفت خزینه که گرک مرو بده پی و لی بگره گلک سپاس حوال روجدا ام بچن جم حوال هدن
جنكي جواني خشكي بدو ام كانوا هناك بحثات تبليبون اخبك يعني هم كانجي تبليبون هم بتشار ماندي وك جنك جوان تبليبون وافروجه تشاوادي تمام از بشتم اي خب ناس كرنو ناویم چیدم عبدیه ناویم چیدم عبدیه شریمه کوچرتمه و تقریبا قناخا پیج مهانه ام هاتین پارگین هر دوم هی دست بکی ما کتن پرورده دا و پشتی ما هر دو هیف قداندن ام کتن پراتیکی دا هم بشی خوی پراتیکی یه تکنیکی دبن یلدوی کلینی جیم دکن و بنا حت يعني تبي پرورده چاواد بین زحمت يعني بريات ور في دري تجربياتها هبو دوار دنگ بيجي پیشاز بین ویدی راستی یعنی تشتکیش کجا من نزانی ام ارم کجا بس اما ما تشتکی نزانی بس پشتم هاتم ویدی ما چند دخل ناس کر ما يعني ما قالك تشتي كوجرا جوي بارجيني ما هاتيا ناس كرن ما نيكو ناس كرن نيكو عم تكرن يعني نفع علامة دا بيشتغلن انه بام كوجرا نم تشتي كوجرا تزانون يعني بري ما نتزاني راستي ماله تنها چاواد بین كيف خوش يرو تسوي اري والله كيف خوشم بار يعني بارجيم ناحس بانه صوتي كأمتين ساعات خدت القدينة اما كمالك حسابت كنت صباح 200 اما 8 حتى ساعات هشتنه من كوتشن مالي بلي هفات شي دم قالك سباس هركتن بو خباتها هر هذا